Okay, at kami mananapo with the final round of our program. And of course, kadoyla tada to pagkaya may Manong June together with John Mark. Dito lang nga po 97.7 Sweet Radio Santiago City. And manan, agyaman kami katigati sponsor may apo. Of course, first on the list, board member Fred V. Adeli and sa guning pananawigan, Arco Marys of the 6th District of Isabela. And of course, our beloved Mayor, Honorable Jesus Lantaran of Ramon Isabela, F1 Kabatuan, and upcoming sponsor, tama di pa yung mga nagpirma, Walter Yumol of Alicia Isabela. Oh, so that's it. And imado nga tagos iti text message, ito'y official text line. Kantaan nyo man di kailo kanto la kuya. Thanks. Kung na di maisa. Kung na pa di maisa manan. Yung buwan po kantaan nyo kuya. Salamat. Humatinagnagan na dagito eh. Okay, greet ko nga po yung asawa ko si Jomar Padua na nakahiga. Nakikinig po sa inyo. And hi DJ, greet ko nga family dita Purok Uno, San Marcos nga madamang didingeg dita Sweet Radio kan Dionisio family dita Ricarte Norte. Request ko mga di kanta nga Olila. Thank you. Kuna na. Kuya, paplay nga po ng Uncle Berting, pakigreet po na rin ang mga guards ng sikat na naka-duty. Hoy, kaduda. Ayan, puro nagnagan lang na request na to'y. And last but not the least, to read. Manong nabanggal tayo, pakibati man ni antik nga Josie, belated happy birthday, the 12. Ken kasama at Kenny Papak nga, madam mga agtagtagay. Request ko man manong, DJ Uncle Berting, it's me along in Aglipay, Quirino. Talagang agang Calberting. Itang ibalong sino dagiti manarimaan nga Corda Pianisiak, Maria Peters, and two others are watching with you. Mamuray na rin Tabagimbag, Riyadh, Saudi Arabia. Ako naman ni Linus Sinong. Hi po from Taiwan, from Ems Calneso. Doha Qatar. Ako naman ni Antonio Nanet. Hello manong inating ko GM from Ate Emily Niadao. Listening from Bahrain City, from Susan Tabula. Happy Sunday po sir. God bless from Virginia Caguas. Pakablaw man idol kinda Sir Thor, Manny, Ray, JR, Toy kami tatatabok agbibuya from Michael Onya Kakayan. Araw tamo as requested. Parbangon no agriin, apan nagugut iti kamutin, mangisa ang sa agiwayway itinuangen. Nagakit ni Uncle Berting, natari pato iti dingwen, pagulidaran nasken atuladen. Awan kanyan at banog, inaldawlata asumalog, uray makasinit pa iti pudot. Nakarad kadlata, uray adda sa gubanit na, agpastunwang tipan nagainan na. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpet no ti malemen, tati kayat na rumang ay panagbiyagen. Nunalpas tiraraapan, agbirok mantik panggadanan, alatiro ta dandanin panagkaapiten. Mapaitan naliday taabagam nalpay, edi na amuam iti presyo iti pagay. Ni Uncle Berting di pa'y umisan na pampaykiti nakiinuman, game ko na sumulitak nung nag-scrape. Sumaro pa nagtatalon, raep ken sikak at ngimaton, doble pa'y presyo matanti abono. Awang pa'y katida ng regasyon di gasolina iti padanom ni Uncle Berting nang isaldang taltalon. Di nan san masakam tadim makalan di pamilyan, tatay baro nang agbasbasakit ng asawang. Nagragsak di pakasar nga balse dito'y balse dita, ngem nalako ng tay may sanga ektarya anyaron. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat no ti maleman, anyang arigat di metlaro mang ayen. Adan apo ko ni Uncle Berting, isupayen at pagpagatasen, alatiro maglaw-alaw magkakayen. At damay sa amalom,
itak ni Uncle Berting, nakatugaw kap kapera ka mulang lang. Awanan iti matalon, inaamin analakon, awang paket keng kwan at mang taripaton. Parbaon no agriing, napan nagugut iti kamutin, idi sumangpat si malibukag ni Uncle Berting. Dagiti anak na, agraman apu ko na, nagraranada, anapan bimbisita. Daklag baliwan, dagiti anak na, iti kinagaget, imalada kenkwana. At danin hiniyerong doktor ken abogada ni Uncle Berting anyang atat obrana. Anyang atat kasta ni Uncle Berting sala sumangpat nuti malaman pindaen at anak na apasyaran. Dalako ng ti dagdagana tapi nagpaagal na gemitan mansyon ng ti balay na. Si kangay karuba amungkad isuna ni Uncle Berting tatangtay isunan. Aramiden na ti amin kadatay nga anak na agsubalit tay kumamat kenkwana. Agsubalit tay kumamat kenkwana. Kuya, papati nga mga idol ko, but most especially to Mr. Ferdinand Quero of Barangay Santa Maria. Coming from your idol. Kung ano, ay. And may sapay na imbag. Aldaw mo, kablaawak nila kay ko nga nakaindayon ni ani Jan tinangkablaaw kay ni baga nga taga Bagnos Alicia Isabella and Kajun. Api ka nung puro Ilocano tipapugto ang kanta. Oh my God. Good PM po, greet ko nga po anak ko na si AJ at dalawang anak ko na si John Mark. Magbo-birthday bukas. Advance happy birthday anak. More birthdays to come. Thank you po. Love you and greet ko pa nga po yung asawa ko. Kuya na thank you po. John Mark ko na. Nagpapatanggal ng balbas. Ano kaya gawin ko kuya para di na tutubo balbas niya? Sunugin ko na. Joke lang, request ko nga po yung kasunod ng lipat. Alay ko po sa lahat ng nakikinig. Kuya, thanks po. Waiting po. Request ko po from Jonah po ng Etchage. Oh, God is good all the time. And of course, all the members and officers of Fort Decatur Hong Kong chapter. Good afternoon kada kayo ta amin. Wow. You have something to say? Yeah, greetings the toy. Ito na dyan. Watching from Malate, Manila, from Lilibeth Razonable. Nanonood po. Hail, Saudi Arabia from Arman. Watching from Doha, from Antonio Nanet. Sir, pakablaman sa asawa ko, Celia Samaniego nga. Mandawag buya tilabyo. It's me, Ding Samaniego. Ito Calgary, Alberta, Canada. Yes, and Maria Peters, good afternoon, Kenka. And to the Bosque family of Viva Beach. Good afternoon kada kayo. Good evening, DJ Hawaii Tata. And of course, the Cabal family, Salvador family. Yes, good afternoon. Narod, apo kapot reklamo doon apay ta puro Ilocano ko niti papupugto kami for 200 pesos courtesy of our dear sponsors ni ka Rodrigo Terte, winot ko ako Terte from Isabela and Walter Yumol, paglaukan ta isudan with this name this tune for 200 pesos. Ilistam balong 200 na tantandaan nam. Dahil ito yan na po itidatdatlag. Asonata with your name, age, address, and title. Isend nyo lang po dito official text line 0915-071-3686. Ready, go! Ano? 200 ya? Wow. Ano nga picture up? Sakto i-kabil.
times when all your love is meant for me, then you're the wind alone and free. Our love is more than you and me, and you're the one I can give myself away, and I'm the one who calls your name in the quiet of a dream. It's more than just the two of us, and we just have to keep holding on, holding on. More than just the two of us, and we just have to keep holding on, holding on. In your touch come the words so hard to say, and in your very special way, you can make me understand. In your eyes, you are the warmth of the sun, and after all is said and done, our love is more than you and me. It's more than just the two of us, and we just have to keep holding on, holding on. It's more than just the two of us, and we just have to keep holding on, holding on. In your eyes, you are the one to the sun, and after all is said and done, our love is more than you and me. It's more than just the two of us, and we just have to keep holding on, holding on. More than just the two of us, and we just have to keep holding on, holding on. It's more than just the two of us, and we just have to keep holding on, holding on. More than just the two of us, and we just have to keep holding on, holding on. Puti umam lang ang balbalikas, iti pa ulo na dahito, jagla mo no, dapat ihang nga makaala. Isulaki iti ipagpagamon, natay title na. And of course, damanon atin ang back to 200 pesos for all in all. The 300, muna na, and the 300. And this time, it's 200 peso load, courtesy of our sponsor. Nagsasing patagituyan. Apang ipat pa dapat kwarta. Engineer Cocoy Terte of Ramon Isabela. Ang manariman nagpalpalayan ng San Jose, Alfonso Listifagao, and of course, Walter Yumol of Alicia Isabela. And soon, Adan tumanen apo iti sponsor, I'm sure. And ayun gayam, let me take this opportunity to thank apo dahil may isang nag-sponsor iti FDD scholar. Ayan. Ada apo ti duwang napili mi nga nalalaing. Nasakit ita bukod ko. Hindi, ironos ka da part nga pumudaw tanong ko ka. Ayan. Tanay ka sa. Mayat sa. Siguro ka tagpatingat pa singa. Maski sa Facebook man lang pumuti tayo. Okay, congratulations ka iti duwang ubing nga napili mi apo nga nang isubmit iti grades. Extraordinary flying grades da dito balay. And Lubintag pangataw. 92 pa kit 94 kasi when
And namnama mi kumaapo bing makalpas kiti panagadalyo ta iparte iti mi kada kayo for your everyday allowance is from our talent fee. Ayan, dati pagtukaramin, mangi-set aside kami for you. Isong sabi ko agagagat kayong agbasa for your future. Dagit nga aming ubing nga napili takiat iso dati panganay. Ayan, tiwakit. Namnama aming numakalpas kayo met, takiat met at diyuti in kahit kumamet tulungan to nga aglipas. So, congratulations ka. Amen. Bueno, ano tinagan nga tunay ni Aminon? Princess Adelaine. Princess Adelaine Dizon. And of course, Gordon Morales. Ayan. Takay nga duwa. Kaya't kulat apo nga report kayo. No datihan yung no dati problema ito eskwelahan, please let us know. Ayan. Report. Mga pagdemoan kasi. Well, anya mo ta nagdemo nga dagos ka high school da pa laeng. Pero galing da talaga ya. We can only afford high school pa laeng for the meantime, and then let us see in the future if we can afford to pay for college students. Sabi ko maapo ta. Kinder. No, kinder adan, ada sigo din nga scholar tayo, family scholar nga puna tayo nga ikamilatan. But then, we tried to, when, elementary tayo, dapat may isang high school tayo. And this time, another 2 high school with a greater allowance kasi tapno, dakil nga may na problema ti high school, no, dati kaya dako mga pakisalyan, taawang mo iti nailaan nga budget para kadita. So nga, si kami timang subsidized kada kita nga panbanag. No, dati kayo smarigan kayo kumati agadal iti dress hanga dressmaking kat. At dati jay doktor kasi. Pakisalyan da kasi laang kasimple. Sumali da ko iti Quizby sa Kuala Lumpur, Malaysia kasi. No, ang pagplitit na ay so dasi timang sagot. And of course, monthly allowance provided by Four Decade Duo, and of course may saping sponsor tayo from Hilo, Hawaii. So thank you so much kang Kabsat Ronald and Kathy for sponsoring the other one. So Quizby ka no di Kuala Lumpur. Wan, atakas jay kan makin. May sanga to karana aja awanan haan ta kwamet aglugan with sunat ti barko. 45 days. Just kidding. So keep on doing great grades sa anak me. Sabay lo kumata ore pagbasit ket makatulong iti Four Decade Duo family ko naman langin ta those who are in Hawaii is already a family of Four Decade Duo. Nagmaya tirik na apo no kasi nga ore pagbasit laeng ket basit may yawat mo kada iti tao nga masapol na met iti atensyon. And that's it. And our winner, iti sungbat na po, is more than just the two of us, which is correct, from Mabini, Santiago City. 40 years old. Kaedad ni John Mark na to ay. John Mark nga panganiban. Nga John Mark Pastor. Kaedad na. So, makaslam amok da ito yung apelyedo. Congratulations to Marieta Bacolor. Bacolor. Baka pakolor di bagan. Aywan pakolor gayam di jam amok, di gayam ti ka anak ha. Kita nga gayam nga. Gayam ni kaanak ni Nicky Boy, gayam na. Asawa pa ani Kuya Glenn. Joanna Lay Pacolor. Aywan pakolor gayam. Suna. From Alfonso Listo. Yan, kasi ang ginagawa natin pag nagpapa-name that yun tayo, meron tayong konting pakulor, di ba? Pakulo yun. Ay, pakulo ba yun? Ay, kanta naman kasi yan eh. Ako naman nakalimot ka agad. Anong kanta yan? Pakulor My World. Saan o, Jay? Di ba man yung Pakulor My World? Oh. Kasi na yan. Ikanta ba sa tiga? Background natin na medyo realistic. Kasi na yan nga kanta ni, just in case nga humumuta mo kapanahon. As time goes by, I realize Kaslakas jay color my world Pakolor my world. Okay, kada kiti simali apo, dagiti hanga na pagasatan ay kiyata kay nga hangag sasakit na kamyo at dun tuman sumara sa runon apo. Nga siyempre paname that yun ito adda kami manen. Dagiti dun nga mga blaaw. What? Mabasa dayta ni Ota nagbabasit balong. Pumasakan. Ito ni Textbook Live. Textbook. Anak ko na dito. Good afternoon, Kuya June from Chiofe Buen Tipo. Mag-greet naman ang mga kasama ko dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Kabagyan, pastor din ako. Ano ni JB Apalya, musta ako na naman. Request J. Isem from Amman, Jordan. Lolita Baby Pitero, tinagan na. Hello, good AM. Watching from Doha, Qatar. From Mehdi Alabag.
pa-shoutout po sir, kablak man amin nga gwibuya itang oras, kasta matay grupo mi nga Ilocano kami nga nararagsak. From Raiza de la Cruz. Mano Jun, ating JM pabati man, happy birthday kini Sir Ronda Tagalisma. Kantaan nyo mo dito tindaan. Tikap sa iyo, Nora Sarmiento of Barangay Salvador. Aywan, ada kami ito no April 9 dita, Barangay Salvador. Sabi ko mata, maraman may iti kasamitan nga kafe ni kabsat nga Nora dita. Okay, we will be in your place on the 9th day of April for a very special occasion. Ngarat, may sabi nga sunata ako para kadi kagayam. Naglalo da kita nakalipatan. Uy, meta tayo. Meta tayo. I always thought you were the best. I guess I always will. I always felt that we were blessed, and I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. If I had only one friend left, I wanted to be you. Sometimes the world was on the side, sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand, sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I wanted to be you. Someone who understands me and knows me inside out, and help keeps me together, and believes without a doubt that I could move a mountain, someone to tell it to. If I had only one friend left, I wanted to be you. Someone who understands me and knows me inside out, and helps keep me together, and believes without a doubt that I could move a mountain, someone to tell it to. If I had only one friend left, I wanted to be you. When we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me and knows me inside out, and helps keep me together, and believes without a doubt that I could move a mountain, someone to tell it to. If I had only one friend left, I wanted to be you.